Nganza kwethu isihluku engiqeda ukusibona njengamanje esamselana nalesithombe osibonayo, ingozi enyantisa igazi. Uyayazi ingozi eyenzeka nge-slow motion, eyenzeka kancane uyibuke. Mhlambe nje ngikuchazele kancane. Lesigameko-ke senzeke endaweni yaseMbumbulu ekuward 96, nokuyilapho khona-ke bekubonakala-ke leli truck lamanzi engathi-ke bekukhona ingxabano phakathi-ke kwalo ongaphakathi leli truck lamanzi kanye-ke nomphakathi. Nokuthe uma ngabe-ke lo mfo ombona-ke ngaphambili ongathi uyawa edlula phambi kwalo-ke leli truck labe-ke selimgayisa, labe-ke selimnyathela. Lithi malimnyathela okokuqala kwabonakala engathi uyanyakaza ngesikhathi-ke lisamile, isondo lalo leli ngaphambili lime phezu kwakhe. Nokuthe abantu besazama ukumemeza bemkhuza umshayeli ukuthi ake athukuma kancane besiza umuntu. Wabeke phinde futhi-ke seyinyathela umshayeli ebaleka-ke ngalo i-truck eyoshona le, wamshiya-ke eshonile khona lapho endaweni yesigameko. Odluleke emhlabeni-ke kuthiwa-ke igama lakhe uCelani wakwaZungu oneminyaka ewu-38, ongowesilisa. Amaphoyisa-ke asathungatha yena-ke umsolwa, kanti-ke nawo umasipala weTheku ususikhiphile isitatimende mayelana-ke nalesi sigameko. Baveza nokuthi-ke bazokwenza konke okusemandleni ukuthi-ke baseke umndeni ngalesihluku noma-ke ngalesehlo esesibavelele. Kanti-ke nganza kwethu ividiyo ngeshwa angikwazi ukuyifaka la kwa-YouTube ngenxa yemithetho yakhona, kodwa ngiyifakile kwi-channel yethu ka-WhatsApp. I-link yakhona nje ngizoyifaka la ku-YouTube khona la kuma-comments kuyo-ke le video eyibonayo. Kodwa njengamanje ngicela ukuthi-ke ulalele umfowabo wayo lensizwa eshoneke ngesihluku, echaza ukuthi-ke kwenzakaleni, bese ungakhohlwa ukulike no-subscribe. Sihlangana kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga. Engingakusho ngesizwe sami ayisimo engisibonile sinyandisa igazi kakhulu, sinyandisa igazi kakhulu. Indlela kwenzeke ngayo besisuka shithi la ekhaya silandelana ngendlela besibona lapha kunemoto yamanzi khona, and then kunomphakathi nabe sitshe sasimbekiwa amanzi kube sekunomsindo nje obukhona, and then siphumile silandelana sithi siyoza noma siyobona ukwenzakalani. Umfethu ufike eqala, mefika kuqala lapha ehamba phambili i-truck ngaleso sikhathi bisisuka ngisho i-driver bese esediniwe seshayisa nje sehamba. So ilapho i-truck emlimaze khona, ela ilimalele khona nje ngaphandle ma uphuma nje akuseduzana, akukho kude kakhulu, duzane nje kufanele ukuthi segcekeni ngoba nala ilimalele khona iphambi kwasekhaya futhi umuzi wasekhaya omunye. Mhlambe njengomndeni emva ukubona lesigameko esenzakalile